reka nongere mbasuze shuti bakunzi baruhuka Empire News, nizere ko mumeze neza cyane. Rero aho muri hose mbahaye ikaze mu makuru agezweho muri amasaha n'amakuru yihutirwa imbere ku mirongo y'urugamba. Hanyuma rero tugiye guhera neza cyane hano kuri muno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwariko kuri tere y'urugamba, aho ngiye kubabwira uko byifashe aho urugamba rwamaze kuba ruhindura isura. Uyu munsi turi ku itariki ya 14 z'uku kwezi n'umundi kwa munani umwaka n'ibihumbi 2025. Tukaba tugarutse mu makuru yacu ya mbere yo kuri uyu munsi, nkaba ngiye kubabwira uko byifashe. Nyaboneka ndagusaba kureba hasi handitse subscribe, warangiza ugakandaho, hanyuma tukabana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako mu makuru nk'aya ngaya abagiye atandukanye, by'umwariko akomeye ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitwa Pacifique, iniruhuka Empire News. Tugiye kubana neza cyane muri aya makuru akomeye cyane. Tugiye kwinjira mu rugamba n'umundi rukomeje kugenda ruvugwa neza hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu bano barwanyi ba 23 bamaze kuba bakora akazi gakomeye cyane, aho rero ibintu byamaze kuba bihindura isura. Tugiye guhera neza hano muri Uvira rwagati hari kuvugwa amasasu akomeye cyane. Ni mukanya gato gatambutse mbonye amakuru navuga ati nta mpamvu yo kuyihererana, reka mbanze nyabagezeho mumenye namwe uko byifashe, hanyuma dukomeze tugende tubana no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye za Ruhuka TV Rwanda. N'amakuru akomeye cyane, cyo ngusabye ni ukubana nanjye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako muri aya makuru akomeye cyane. So hanyuma rero ndagira ngo twinjirane neza hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko tubanze duhere hano ahantu bita Bibogobogo. Hano ni muri kice gituwemo abanyamurenge benshi cyane. Ahangaha rero bakomeje kugenda bicwa umwe kuri umwe, aho nakubwira ko ibintu bikomeje kugenda bisa nkaho biba bibi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aho rero bano barwanyi ba 23 bari kuja bakora akazi, navuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari akazi katagize gute katoroshye habe n'akana gatoya. Ubu tuvugana rero ndakubwiza ukuri ko ibintu byamaze kuba bihindura isura. 23 igabwe bitero byihuse cyane kabisa, babibagabyeho neza none ahangaha ahantu bita Katogota ndetse n'ahantu bita Ruvungi hakaba haberemo ibitero bikomeye cyane n'ubundi bigabwe kuri 23. Aho ubu ngubu tuvugana none aha ibitero bibabagabyeho ni ibitero bigizwemo uruhare na FARDC cyane n'ubundi navuga ko byari bitero bikomeye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi navuga ko byari bitero bikomeye cyane, kuko babonaga yuko ari bitero byamaze kuba bitegurwa, kandi nanone ibitero mu gutegurwa kwako rero bikaba bigabwe n'ingabo z'u Burundi, ikabanza bikagabwa ahitwa neza hano Ruvungi rumuzamuka werekeza hano Katogota, ariko ugaca hitwa Bwegera ukabona kubirinduka ukinjira neza aho bita muri Sange. Anga rero bita muri Sange hagabwemo ibitero bikomeye cyane, navuga ko ari ibitero karundura, ariko bino bitero karundura bikaba bisize bano barwanyi ba M23 hari uduce babaye nk'abigarurira, ariko utu duce bivugwa yuko bashobora kuba batwigaruriye n'ubundi baracyadusangiye n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC. Nuvuga ngo bagaruye agace kamwe akandi kagumana FARDC. So ngira ngo rero muri kunyumva neza cyane uko byifashe. Hanyuma akandi gace gakomeye cyane bari kurwaniramo na gace kitwa Kawezi. Kuri ubu FARDC yamaze kubigwizamo ikijyanye n'intwaro zikomeye cyane zihambaye. Ahanga muri Kawezi indani niho bashyize ibitwaro birimo bya muzinga za BM21 za machine gun, ndetse bashyizemo na bino bya bitwaro bya Tobrende, bino bitwaro binini cyane gira murabizi bya Burende nyine nka bino byari biri hano mu mujyi wa Goma, ndetse n'izindi ntwaro zihambaye ziriyo. Hanyuma hari amakuru rero ari kuvuga ko bino bitwaro biri hano za Kawezi bano barwanyi b'inyeshyamba za M23 barwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, biravugwa yuko bashobora kuba nabo bazamuye ikitwa umuriro ku buryo bukomeye cyane w'ibitero karundura cyangwa se simusiga, bishobora kuba bigiye kugabwa kuri FARDC ku rwego rwo hejuru cyane. Ariko bino bitero bikaba bimwe mu bitero karundura bishobora kuza gukoreshwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bagiye kugira gute, bashobora bagiye kubigaba kuri M23. So agatangira ngo biri kugenda byumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako. Ndagira ngo tuzamuke gatoya hano muri za Bwegera. Abwegera na kandi gace gakomeye cyane kari hano hafi neza
na hano muri Sange, kakaba hagati ya Sange na Runingo ndetse na Katogota, ndetse urimo usubira n'inyuma za Bukavu. Ngira ngo hari amakuru amaze iminsi avugwa kuri ma 23 yuko bayambuye uno mujyi wa Bukavu. So ndagira ngo rero mbishyireho umucyo mbabwire ko abana barwanyi ba ma 23 ntago bigeze bamburwa Bukavu, ahubwo bayambuye FARDC. So rero nyaboneka ndagira ngo ibintu biba byumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako mu buryo bumwe cyangwa se ubundi babyakomeje kugenda bihindura isura. Gusa kuri ubu bano barwanyi ba M23 hari uduce tumwe na tumwe baba bari kugenda bagira gute abigarurira. Hanyuma rero ndagira ngo tuve kuri iyo ngingo, ahubwo twigarukire neza ku rugendo rwa Joseph Kabila Kabanga. Uyu Joseph Kabila Kabanga numwe mu bihuje n'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 nyuma y'igihe kirekire cyangwa se nyuma y'igihe kirekire bivuga yuko akorana nabo ariko mwibanga rikomeye mu ahaviriye ku butegetsi, ariko bikakugeza amagingo ngaya byari bitaremezwa ngo byemezwe niba uyu mugabo akorana nama 23. Byamaze rero ko bijya ku mugaragaro bigaragaza ko mu buryo bweruye Joseph Kabila Kabanga adakorana na AFC M23, ahubwo nawe ngagiye gushinga umutwe we, kandi uwo mutwe ugahera Kinshasa. Uyu mutwe wiwe ugahera Kinshasa, hanyuma nyuma guhera muri Kinshasa hakabaho gukubitana kw'abarwanyi ba Joseph Kabila Kabanga ndetse n'aba Felix Antoine Tshisekedi. Urumva tayari ubwo ni FARDC bazaba bagiye guhangana nabo, ariko ndababwiza ukuri yuko uyu mugabo Joseph Kabila Kabanga ubu tuvugana ari hakurya ngiyo mu bihugu bya Afurika ari neza muri kino gihugu cya ni gihugu arimo muri Senegal, ari muri Senegal neza niho ari ubu tuvugana, ari kuganira na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta Kinshasa. So ngira ngo rero ibyo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko bikomeje kugenda bifata indi ntera. Hagati aho ngaho rero nkaba nkomeje kugenda mbikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ndebe ese Joseph Kabila Kabanga uyu mutwe byanyabyo mu buryo bweruye yaba amaze kuba ushinga afatanyije n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. So byose rero ndi kugenda mbikurikirana neza cyane 5 mwecyo basaba no kuguma hafi yanjye kugira mutaza kuba mucikwa nandi makuru nza kuba mbazanira. Hanyuma ahitwa Gashuga muri Masisi neza FDLR nanone uyu munsi zirongeye ziri reportinze FDLR zigeze kuri 12 azibonye nta bundi buryo baravuga ati mureke twiriportinge kuri AFC M23 atureye yuko hari cyakorwa kugira ngo tube twarokoka, ariko nyine kuko iriportinga kwabo kukaba kwabereye ikibazo gikomeye cyane, dore ko byakekwaga yuko bashobora kuba binjiye nk'abatasi, ariko nta mutasi wa FDLR wapfa gutata abarwanyi b'inyeshyamba za M23. So ngira ngo rero birumvikana neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Andi makuru nanone navugwa ko ahaza Rubogobogo, ubwo ndi kugenda ngira ngo nje nkubita hano nkubite na hariya. Hano za Rubogobogo neza ni hari mu bice by'abatuyemo abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Mu baturage b'abanyamurenge bakomeje kujya bicwa umwe kuri umwe nyuma yuko ngira ngo nejo bari kwibuka ababo bapfuye bavuye mu gihugu cy'u Burundi. Hangaha rero naho ndatekereza kuri iyi shuro iyo bano barwanyi batwirwaneho batabaho, iyi tariki bari kujya bibuka hababo n'ubundi nanone bongeye kwicwa n'abasirikare ba leta FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Hanyuma rero kubw'amahirwe bafite abarengezi cyangwa se abacunguzi babo, bano barwanyi batwirwaneho nabo barwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Kuri ubu rero nababwiza ukuri ko abarwanyi babashije kurengera bene wabo n'undi bari bagiye kwicwa n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abahazarendo. So hagati aho ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu ko agenzi kako bano baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kugenda barengana ku bwishi. Andi makuru akomeye cyane y'ibitero karundura byagabwe na FARDC kuri M23 babibagabyeho hano muri Warikare. Bigaragara ko FARDC iri kushyiramo imbaraga cyane kugira ngo yirukane zino nyeshyamba za M23 kugira ngo irebe niba zikubita ruhenu zikaba zavamo, ariko byanze. Ndababwiza ukuri ko byanze. Izi nyeshyamba nazo ntago ziri kurekura habe na gatoya, kubera yuko bari bateguye za drone zino zo mu bwoko bwa shashikane, zino zirasa n'amakompora, bateguye cyitwa za machine gun zikokinze neza cyane, zino mbunda za rocket launcher za AK47 ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zose ziteganyijwe gukoreshwa, ariko ndababwiza ukuri ko zino nyeshyamba nazo zari zabimenye kare zikora icyo bita kuryamira amajanja.
baryamiye amajanja rero baza kuba batsinda rino huriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. ngira ni ibintu byumvikana ko ibintu bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera. So hagati aho rero nyaboneka andi makuru agiye atandukanye, ngo rero ikintu ndi kubasaba ni ugukanda kuri subscribe. Ni update z'iminota mikeya cyane, mu kanya ndabazanira ikiganiro ku buryo burambuye mu kanya gatoya. Hanyuma mbabwire ahandi ni muri Ituri nanone Ituri hongeye gufunguka urugamba rukomeye cyane rw'abantu barwanyi ba Codeco ndetse na bano bo muri CRP, bano barwanyi ba Thomas Rubanga ndetse n'uyu India Queen. Aba rero izi nyeshyamba za Codeco ndetse n'izi ngenzi zabo zo muri CRP zino za Thomas Rubanga bongeye guhurira neza hafi n'umujyi wa Bunia. Abasekuranye amakuru ari kungera ngo nuko bamwe mu barwanyi ba Codeco basize ubuzima ari benshi, ni nyuma yuko bari bifatanyije na FARDC ngo barwanye bano barwanyi, ariko FARDC iza kubona itakorana n'izi nyeshyamba kuko zifite imikoranire yabo na ADF. Naro iravuga ati bano bantu ntago twabashobora kuko ideology barimo iruti ya kijenosideri. Hanyuma rero abangaba nabo bakaba bakubiswe ruhanu na bano barwanyi ba Thomas Rubanga. Buriya nabo ngo ntago boroshye, dore ko Thomas Rubanga afite gahunda yo kuzihuza na AFC M23. Hanyuma rero nyaboneka ngira ngo biri kugenda byumvikana. Uyu Thomas Rubanga kandi ari hafi naho bita Pofi, ahangane hafi n'umujyi wa Kisangani, ari kurwana ngo arebe ko yasatira umujyi wa Kisangani, arebe ko yakinjira, ngo mu gihe ari kwinjira na M23 iri hano za Rubutu ngo bazawurizemo hagati bahita bafata umujyi wa Kisangani mu buryo bweruye, ngo hanyuma Warikari zikuremo, ngo kubera ko izabiri hagati by'umwariko mu gice AFC M23 yagize gute yigaruye, maze hita ifata abasirikare barenga hafi ibihumbi 14 babarizwa muri teritwari ya Warikari. So ngira ngo rero birumvikana ko bikomeje kujya bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ahandi rero hari imirwano nagenda ntatababwiye ni muri Rubero naho haravugwamo imirwano ndetse n'impfu za hato na hato z'abasivile bamaze kuba basiga ubuzima, by'umwariko ku rugamba bagabweho na bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ariko byo nkababwira ko nta kibazo byateye gikomeye cyane, ariko hariyo panike ihambaye, bari no kugitutu bano barwanyi ba M23 cyo kuba bafata ino teritwari ya Rubero, nyuma yuko FARDC ifite ubwoba bw'uko ahitwa Musikenene hashobora kuza gufatwa, hafatwa ubwo n'umujyi wa Butembo ngo kabubaye cyahindire. So rero ndagusaba gukanda kuri subscribe umuvandimwe wanjye, dukomeze tubane no mu yandi makuru akurikira. Nitwa Pacific, iniruka Impa News, dusubire mu kanya gatoya. Ciao ciao.